Evo, nalazimo se u ekocentru Blagaj. Ovo je dio gdje smo uradili 2 stijene za sportsko penjanje i u biti kroz ove programe edukacije koje mi radimo za zbližavanje učenika osnovnih škola Mostara. Nakon dolaska ovdje, nakon objašnjavanja šta se u biti dešava, koji je naš plan, neki kratki briefing koji imamo sa djecom, onda mi dolazimo ovdje, imaju dole, ja se izvinjam, imaju dole prezentacije vezano za okoliš, vezano za prirodu, vezano za ugrožene životinjske vrste, način ponašanja, u stvari kako se djeca ponašaju i ophode sa životinjama. I onda jedan dio prvi ide jeste da jedna grupa dolazi da vidi magarce, a druga grupa ide da vidi beloglave supove i onda nakon 20 minuta te 2 grupe se rotiraju. Mislim da ovi projekti imaju veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu i ono što radi američka ambasada u Bosni i Hercegovini i njemačka ambasada, ljudi koji nas podržavaju kroz čitave ove priče, je prava stvar. Ovdje se sad ne gledaju neke stvari koje su bitne odraslima danas najčešće. Ta neka politička strana nije presudna, znači nacionalna i tako dalje. Tako da evo vidjeli ste danas da to uopšte nije neka prepreka druženju ni saradnji. Pa 20 godina nakon rata mi imamo i sad podijeljene škole, podijeljene gradove, podijeljeno dosta nekih stvari. I najveći problem je što smo mi podijeljeni u glavi, iako ne mislimo tako. Zato svi naši resursi su usmjereni u tu stranu da mlade ljude moramo prvo uzeti, objasniti im da tamo Marko, Ilija ili Adnan ili Sanel su samo normalni ljudi i bitno nam je da radimo sa djecom. Mene je ovo odlično, drago mi je što smo mi sudionici, evo već 3. godinu sudjelujemo na ovim radionicama. Ja tu vidim puno pozitivnih stvari. Ako ništa, djeca provedu jedno prijepodne na čistom zraku, u prirodi, upoznaju se sa biljnim i životinjskim vrstama, druže se, malo se izraze svoje emocije, svoje doživljaje kroz likovne i literarne radove i stvarno se uvijek vrate zadovoljni. Doveli smo dosta grupa do sad kroz ove 3 godine i svi su bili jako sretni i zadovoljni. Danas sam ovdje došla da vidim neke životinje i da se družim sa ostalim đacima i drugih škola i fino je bilo družiti se. Poslije toga smo išli da vidimo bjeloglave supove, ogromna, imaju krila i oni su lešinari, to nas je malo prestrašilo. I danas sam upoznala mnoge đake iz drugih škola, malo zdaleko, ali opet nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Ovo je prvi put da škola Nevesinje učestvuje u ovakvim aktivnostima i druženjima sa novim religijama, ali mnogo je to lijepo i mislim da bitno je biti čovjek, a ne nebitna je religija i vjera koju mi koristimo. Nisu bitne nacije ni malo, nema da se pravi razlika između nekoga, je li tako? Idemo do dijela gdje nam se nalaze magarci, vrsta koja je pred skoro samim izumiranjem u Bosni i Hercegovini. I mi smo 2007. godine na 8. u saradnji sa UNDP-om iz Bosne i Hercegovine odlučili da pokrenemo jedan projekat i u biti da spasimo ove ugrožene, oni su već ugroženi, nisu više ni predugroženi, nego su baš ugroženi i pokušavamo da im damo jednu drugu namjenu. Oni su nekad imali namjenu gdje su se koristili za transport svega. I postoji jedna rečenica koja kaže ko nije imao magarca, on je bio magarac. Dolaskom mehanizacije oni gube na značaju i lagano počinju da izumiru.
i pokušavamo da im damo jednu drugu namjenu, a to je da djeca dolaze, obilaze, jašu na magarcima, druže se i u biti imaju mogućnost da upoznaju tu vrstu. Ako vam kažem da preko 85% djece kroz naše istraživanja nikad nije vidjelo magarca uživo, u prirodi, onda mislim da je to činjenica koja je katastrofalna. Današnja djeca su u gradu, u zgradama, nemaju oni dotjecaja puno sa prirodom. Većinom su na igralištima između zgrada i tako. Malo se upoznaju, znači, međusobno, ostvaruju neke kontakte, povezuju se kasnije putem društvenih mreža, upoznaju se znači sa ovim biljnim i životinjskim vrstama koje su baš ovdje za ovo područje karakteristične, a i ostalo, mislim, sve što je izvan okvira škole i učionice je korisno. Što se mene tiče, zaista na ovome bi trebalo insistirati ne samo ovako u lokalnoj zajednici, nego i šire. Znamo da iz lokalne zajednice sve potiče, pa tako evo i ovo je jedan dobar i pozitivan primjer kako se osoblje trudi zaista da na ovakav način približi i učenike i evo nas radne kolege koje smo danas upoznali i djecu znači iz Nevesinske škole, iz škole druge mostarske, znači tako da eto meni je zaista danas bilo prelijepo, nadam se i djeci koliko vidim po njihovim reakcijama je također su oduševljeni.